الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا معبود إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا معبود إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا معبود إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله Masa lahir Nabi Muhammad Nejab tawaf Kaabah mulia Abdul Muttalib Pelingkar Kaabah siran pegah Sallallahu alaika Masa lahir Nabi Muhammad Nejab tawaf Kaabah mulia Abdul Muttalib Pelingkar Kaabah siran pegah Sallallahu alaika La ma'bud illallah La ma'bud illallah La ma'bud illallah La ilaha illallah La ma'bud illallah La ma'bud illallah La ma'bud illallah La ilaha illallah Ni batun gajah lahir janjongan uras selanyan Rabiul Ula tanggai 12 Ni bak malamnya pang ulai alam lahir udonya Ni batun gajah lahir janjongan uras selanyan Rabiul Ula tanggai 12 Ni bak malamnya pang ulai alam lahir udonya La ma'bud illallah La ma'bud illallah La ma'bud illallah La ilaha illallah La ma'bud illallah La ma'bud illallah La ma'bud illallah La ilaha illallah Nabi dan ayah Yolam kandungan Kendaba Tuhan Kamunan kada urung pigasin Hari tapitan Nabi janjongan Kan urung kaya Nabi dan ayah Yolam kandungan Kendaba Tuhan Kamunan kada urung pigasin Hari tapitan Nabi janjongan Kan urung kaya La ma'bud illallah La ma'bud illallah La ma'bud illallah La ilaha illallah La ma'bud illallah La ma'bud illallah La ma'bud illallah La ilaha illallah Sayyid Abdullah ayah digomnyan anu bangsawan Quraisy mulia Siti Aminah
Cut putih intan Boma janjungan tak dari rupa Sayyid Abdullah ayah di gomnyan anu bangsawan Quraisy mulia Siti Aminah Cut putih intan Boma janjungan tak dari rupa La ma'bud illallah La ma'bud illallah La ma'bud illallah La